Mu minsi yashize haje inkuru isa nkaho yatangaje abantu y'umukobwa witwa Ange. Uyu mukobwa yakoze ubukwe mu bihumbi 2020, ni ukuvuga ngo yamaranye n'umugabo amezi abiri, nawe ataruzura neza aragenda. Noneho uyu mukobwa amaze kubona agenda ashaka undi mugabo w'Umutanzaniya nk'uko yabivuze mu nkuru yiwe, arangije barananiranwa aragaruka aba iwabo. Hashize iminsi rero sinzi abantu bamugiriye inama ati ariko ko wagumye kuba igitutsi abantu bagusebya, bimeze gute? Nawe atekereza ko nimba wenda hari amakuru yari afitanye na sebukwe yoyashyira hanze, wenda atekereza ko aribwo igisebo camuvaho. Ariko mu by'ukuri ibyo yakoze kwari ukubikora kugira ngo ase nk'uwikuyeho amakuru. Muraho neza abakunzi bacu, abakunzi badahwema gukurikirana ibiganiro byacu buri munsi uko bukeye, tubahaye ikaze ngo amahoro y'Imana abane namwe. Uyu munsi hazukiye inkuru nyinshi, ariko twashatse ko tuganira ku nkuru nkeya muri zo. Hari inkuru imaze iminsi icicikana, abantu bakatubaza bimeze bite, ese aya makuru ni ukuri, ese yaba se ari ukuri, ibi ngibi byakagombye kuja mu itangazamakuru. Hari inkuru y'umukobwa witwa Ange umaze iminsi icicikana kabisa, abantu batayivugaho rumwe. Bamwe bakavuga ngo ibi bintu yaba byari ukuri ntabwo byakagombye kuja mu itangazamakuru. Abandi bakavuga ngo ese ko ibi ngibi bavuga bimaze imyaka 4 bibaye, kubera ko atabivuze kera. Ariko turagira ngo tubisesengureho bukeya, turebere hamwe impamvu yaba yaratumye amara igihe kingana gutya atarabivuga, yarangiza akabivuga mu gihe nk'iki. Nitumara turaza kubabwira impamvu ibi bintu bisa nk'ibyatangaje abantu n'aho byaturutse. Ibi ngibi imbuga ziri mu gukora muri iyi minsi, ugasanga umuntu araza akavuga ibintu bisa nk'ibiteye isoni mu muco wacu wa kinyamurenge, mu muco w'abanyamurenge batari basanzwe bazi. Turaza kubavira umuzi, tubabwire ibi bintu mbese bituruka hehe, ni gute abanyamurenge bashobora kwisanga mu bintu nk'ibi. Nabyo turaza kubibabwira, tubacukumburira kabisa, ntimuje kure. Hari umuntu w'umuhanga wavuze ngo ubukene ngo ni umuturanyi mubi, ngo nta muntu wakwifuza guturana nawe. Ni ukuvuga ngo ubukene ni umuturanyi mubi, nta muntu n'umwe ku isi wakwifuza guturana nawe. Arongera aravuga ngo uzakore cyane ngo uruhe, ngo kuko umuruho, uzakore cyane ngo uruhe, ngo kuko ubukene ngo buryana kurusha umuruho ngo wavuye mu kazi wakoze. Urumva ibi byose ikibiri kubitera ni iki? Ibi byose byaje mu bwoko bw'abanyamurenge byo gusebanya, byo kuja ku ma YouTube abantu bagatangaza ibintu bisa nk'ibisebetse. Ese ibi bintu byaba byaraturutse he? Byaba byaratangiye gute? Okay, turagira ngo tubavire umuzingo y'ibi bintu. Mu minsi yashize hari ibinyamakuru bimwe byo mu gihugu cy'u Rwanda bikomeye cyane bikorera kuri YouTube. Hari ikinyamakuru cyitwa Isimbi TV, hari n'ibindi byinshi, ariko nafashemo ico cyonyine kugira ngo mbaheze urugero. Nibo batangije iyi sisiteme yo gutumira abantu bakatanga ubuhamya, bakibohora, bakavuga ibintu byinshi. Ariko mu by'ukuri ntabwo byari byagatangiye kugera
muri communauté yacu. Abantu batangira kuja mu za YouTube, abanyamurenge batangira kuja mu za YouTube, ariko birengagiza ko hari ibintu bimwe batari basanzwe bamenyereweho. Niyo mpamvu abantu bamwe bavuga ati ese yego abanyamurenge ni kuriya bameze? Oya, si kuriya bameze, ahubwo bari basanzwe babimeze ko, ahubwo nuko noneho ukuri kwagiye hanze. Abandi bakibaza se ni iki cabaye, kubera iki bari kubitangaza, ese inyungu ni iyihe? Mu by'ukuri nta nyungu n'imwe irimo. Iyo umuntu atangaje ikintu kuri YouTube, ibintu byo kuvuga ngo arabohoka, nubwo niba ari umuntu ukeneye kubohoka ashobora guhamagara umuntu umwe cyangwa babiri akabaganiriza ibibazo bye, ariko burya umuntu iyo yagiye kuri YouTube akaja gutangaza uwo ari we, ni ukuvuga ngo ni nko kuvuga ngo ni ukwimena inda. Noneho ikibazo cabaye ni iki: mu minsi yashize abanyamurenge bavuye nyine muri Congo bahunze, abandi bari baraje barimutse bisanzwe, baje gushaka nyine amaisha nk'uko abandi bashaka amaisha. Noneho bisanga mu gihugu ca Kenya bamwe. Ni ukuvuga ngo bageraga mu gihugu ca Kenya bazi ngo mu mwaka umwe, mu myaka ibiri azoba agiye hanze. Noneho baza kwisanga ibyo batekerezaga atari ko bimeze. Bukeye rero haza ibi bya YouTube, ni ukuvuga ngo babona harimo, ni ukuvuga ngo ni akazi. Umuntu rero wariwe n'inzara, kumubwira ngo vuga gutya turaguheza amafaranga, vuga gutya channel yawe irazamuka, uwo muntu ntacyo atakora, mu by'ukuri ntacyo atakora. Turagira ngo tubabwire mu byo abantu batangariye, nyuma y'imyaka 5 hatagize igihinduka, abanyamurenge badasubiye mu gihugu cabo ngo basubire muri gakondo, bakomeze activité nk'ibisanzwe, abahinga bahinge, aborora borore, abakora utundi tuzi badukore, bave mu buzima bene ubu ngubu bw'ubuhunzi, n'ibindi mutarabona abantu bazobibona. Uko niko kuri kw'abasesenguzi kabisa. Mu minsi yashize haje inkuru isa nkaho yatangaje abantu, y'umukobwa witwa Ange. Uyu mukobwa yakoze ubukwe mu 2020, ni ukuvuga ngo yamaranye n'umugabo amezi 2, nawe ataruzura neza aragenda. Noneho uyu mukobwa amaze kubona, agenda ashaka undi mugabo w'Umutanzania nk'uko yabivuze mu nkuru yiwe, arangije barananiranwa, aragaruka aba iwabo. Hashize iminsi rero, sinzi abantu bamugiriye inama atari ko wagumye kuba igitutsi, abantu bagusebya, bimeze gute? Nawe atekereza ko nimba wenda hari amakuru yari afitanye na sebukwe yoyashira hanze, wenda atekereza ko aribwo igisebo camuvaho. Ariko mu by'ukuri ibyo yakoze kwari ukubikora kugira ngo ase nk'uwikuyeho amakosa, kandi amakosa n'ubundi aracamuriho, ntaho afite kuja. Ibi ngibi yabikoze agira ngo arebe ko yakwikuraho amakosa, agira ngo arebe ko abantu bashobora kumugarukira. Ariko Bibiliya hari ukuntu ivuga ngo bamwe bazaza bakora ibyaha byabo ngo bizaza bigaragara vuba, ngo abandi nabo ngo bizatinda kugaragara. Ni ukuvuga ngo ibyo yakoze yari azi ko wenda bitazagaragara. Bukeye bigaragaye, umugabo biba ngombwa ko batakomeza kubana. Ibi yavuze rero kuri pasiteri, ibi ngibi ntabwo bitangaje. Ndagira ngo mbabwire, mbereke uburyo abantu bashobora kuba barafashe YouTube nk'intwaro igomba gusenya abakozi b'Imana. Aha ngaha abakozi b'Imana bagomba kwitonda mu buryo bukomeye, kuko YouTube muri iyi minsi yazanye intwaro, kandi bamwe bari kuza batinya kubwiriza, nabwiriza
buce mu gitondo bamukozeho inkuru, acika intege, atinya kuvuga. Mu minsi yashize hari undi mudamu ufite indi channel wakoze inkuru kuri Rwiyereka Evangeliste. Wenda hari abantu batazi Rwiyereka. Rwiyereka uyu ni umuvugabutumwa kabisa ukunzwe cyane cyane, kandi n'ikigaragaza ko akunzwe nuko kera batangiye kumukoraho inkuru zisa nkaho zimusebya. Iyo umuntu yakunzwe, iyo umuntu afite amavuta, iyo umuntu ari mu mbaraga kweri, imbaraga z'Imana, niho hantu nicyo kimenyetso kibigaragaza, agira abantu bamurwanya. Ni ukuvuga ngo ikintu bamushinja ngo nuko ngarabatuka. Buriya abantu bazi neza Rwiyereka ni umuntu ubwiriza ku bijanye n'ibyaha abantu bakora, akabivuga mu mazina. Cyane cyane avuga ku byaha by'ubusambanyi, akavuga ku byaha by'abarozi. Kandi ibyo nibyo bintu nibo bantu baba bagwiriye mu itorero. Buriya hari abantu batanywa inzoga, badakora ibindi, ariko ibyo byaha bibiri bikaba ari byo byaha bisa nkaho byiganje mu matorero. Rero iyo abikozeho, hari abantu benshi batamwiyumvamo neza. Hari andi makuru dufite neza ko hari abantu ahubwo mu minsi iri imbere tuzobashyira hanze, kandi bitonde cyane, kuko hari abantu bagiye kuza bakoresha bino bitangazamakuru, babishura amafaranga, bagenda bababwira abantu bakoraho inkuru babasebye, mu buryo abakozi b'Imana bamwe bazatangira kuza bagira ubwoba, bacika intege kabisa. Hari n'undi mudamu nawe wohereje audio, niba kudukundira turaza kwicisha muyumve, avuga uburyo hari umugabo wa Kasarani wamuteye inda, amusaba uburyo ashobora kuyikuramo. Ariko iki ni ikintu kizira kabisa, abantu nibaramuka banabimenye, uyu muntu tuzazana video ye, tuzana ifoto ye, tubatangaze ku mugaragaro nibaramuka bakuyemo iyo nda. Ibyo ni ibintu tudashaka, tutifuza mu muco wacu. Nimba wakoze icyaha kikavamo, kikabyara uwo musaruro w'icyo cyaha mwakoze, uwo mwana ntagomba kuba victime yanyu. Ibi rero nibyo birimo biratukisha umurimo. Hari aho Bibiliya ivuga ngo bamwe binjiye rwihishwa, baje gutata umudendezo w'abera. Ibi ndagira ngo mbabwire uburyo abakozi b'Imana batagomba gucika intege. Tubagomba gucika intege kubera iki? Tubagomba gucika intege kubera ko hari bamwe baje ariyo ntwaro bafite, kugira ngo baza bakore amakosa, niba bamara gukora amakosa yitirirwe itorero. Ariko se izi nkuru zose zirimo kuza muri iyi minsi, izi nkuru zose zisa nkaho zigayitse, sebetse, ziri gukorwa muri iyi minsi, ni ukubera iki? Ndagira ngo nkwereke uburyo YouTube ihemba. YouTube ku batabizi, ni ukuvuga ngo umuntu ucishijeho inkuru isa nkaho itangaje, irebwa n'abantu benshi, kandi iyo irebwa n'abantu benshi nibwo winjiza amafaranga. Rero umuntu w'impunzi, niyo mpamvu nababwiye ngo ubukene ni ikintu kibi. Umuntu w'impunzi udafite umurimo, udafite akazi, udafite iki, iyo bamubwiye ngo vuga wewe gusa turaguheza amafaranga, vuga wewe gusa uramenyekana, uwo muntu biba byoroshe ko yakora icyo ashaka cyose kubera ya mafaranga. Bakunzi bacu rero, turagira ngo tubereke uburyo ibi bintu bisa nk'ibigayitse. Hari abantu bari muri Congo, ejo bari kumpamagara bakambwira ati
bimeze bite? Twebwe turi hano mu gihugu, abandi baragiye, twumva ngo baraja hanze, ariko abantu ndababwira ngo mwitonde nyuma y'imyaka 2 cyangwa 3, nimusubira guhamagara, nimusubira kumpamagara nibwo nzababwira inama y'ico mugomba gukora. Mu by'ukuri hari abantu bagiye muri Kenya batakundaga kubera gukurikira abandi, ariko bagereyo basanga ibyo batekerezaga atari ko bimeze. Ntago bafite uburyo bashobora gusubirayo inyuma, kibafite naho bashobora kujya batura, basa nk'abatuye gusa nko mu Cyeragati, kuko n'Abanyamulenge bavuga ngo ni mu Cyeragati. Rero ikintu kimwe dushobora gushishikariza abantu ni ugukunda igihugu, ni ukwifuza gutaha iwabo. Hari abantu bibaza ngo ese Abanyamulenge botaha bagataha gute? Barashoboye se? Ni abantu babashije? Okay, ndagira ngo mbereke virusi mbi yabaye mu Banyamulenge yatumye abantu n'abana babo n'abakuru, icyo kintu cyakurikiranye abana gituma abantu badatera imbere, bumva ko badashoboye kandi bashoboye, bakumva ko umwana nimba agize impano runaka bitandukanye n'ubukirisitu. Okay, ndagira ngo ibyo bintu bibereke, kandi nuko turi kubikora vuba vuba, ariko nzabereka uburyo abana bashobora kwiteza imbere biciye mu mpano Imana yabahaye, kandi bagakora n'umurimo w'Imana bahimbaza Imana. Ndagira ngo mbereke abana b'Abanyamulenge bakinye umupira akabumbu barakina mu rwego mpuzamahanga. Harimo umukinnyi witwa Iranzi Jean Claude. Iranzi Jean Claude yakiniye ikipe ya Rayon Sport, yakiniye ikipe ya APR imyaka 4. Iranzi Jean Claude yakiniye ikipe yo muri Kenya, nayo sinibutse neza, ariko ni ukuvuga ngo Iranzi Jean Claude ubu ngubu ari muri Amerika ameze neza, yagiye asoje kariyeri yo gukina aja muri Amerika, yashatse umukobwa wo muri Amerika. Hari undi witwa Rusheshangoga Michel, umuhungu wakinaga kuri 3, umwana wakinaga kuri 3 neza cyane. Rusheshangoga Michel yakinye muri APR imyaka yose, yazamukiye muri academy akina muri APR imyaka myinshi, bukeye ashaka umukobwa wo hanze, nawe aja muri Amerika nk'abandi bose. Hakaba uwundi witwa Ngomirakiza Hegmay, nawe yatangiye gukina umupira kera. Aba bose batangiye gukina muri APR, kandi ni ikipe ikomeye, nta muntu upfa kwijamo ari umuswa, ntibibaho. Abana b'Abanyamulenge bose babaye ba kapiteni, nibo bayoboraga abandi bakinyi. Ndagira ngo nkwereke, hari undi mwana bitaga ngo ni Bebe, ariko yitwa Buregeya Prince. Abamuzi baramuzi, ni umwana wakinaga inyuma, nawe yari kapiteni wa APR, yari umukinnyi ukomeye cyane. Hari abanyamakuru witwa Biganiro Anta, yakoze kuri TV10, Radio 10 mu Rwanda, yari umunyamakuru ukomeye cyane. Abo bose mbabwira musacinge kuri za YouTube murababona, n'abantu bakomeye, n'abana b'Abanyamulenge bakomoka mu misozi miremire, barakomeye. Abo bonyine bashobora guhereza bene bagenzi babo icyitegererezo, bakumva ko nabo bakomeye, bakavuma atiku, bakava mu bintu bitari ibyo guhimbaza Imana, ibintu bitari iby'umuco, ibintu Imana itemera, bira ntago Imana ibyemera. Muzashaka amafaranga, nushaka views mu gutukana, ngo we ntutinya ngo urasatura, ngo uratwika. Oya, ayo mafaranga ni amafaranga y'umuvumo, ejo uzasaza, YouTube ntisaza. Hari ikindi abantu barambajije, se ubu ngubu umuntu amvuze kuri YouTube naje kumurega hehe? Mu by'ukuri ikindi kintu Abanyamulenge bamwe bibesha, bakumva ko bari nk'ahantu mu kirere, badafite ahantu umuntu ashobora kubarega. Ibyo ni ukubesha cyane. Hari bamwe bafite ibyangombwa by'u Rwanda, kuko nicyo gihugu abenshi bafite ibyangombwa byemewe n'amategeko.
uwo rero aramutse agukozeho inkuru ntuyishimire, ikintu ca mbere ukora umusaba kuyivuguruza, akoresheje igitangazamakuru yacishijeho inkuru agusebya. Yavyanga ukitabaza ubutabera. Ubutabera ugafata bya biganiro yagukozeho ukabijana muri RIB. Bashobora kumwohereza message bakamuhamagara uzitabe kuko ni umunyarwanda, afite ibyangombwa by'ubunyarwanda. Ndaza kukubwira wenda umuntu udafite ibyangombwa uko womubwira. Noneho iyo yanze kwitaba ni ukuvuga ngo bo bafite uburyo bashobora kubikurikirana uwo muntu agashika mu butabera. Kuko nuko nukuvuga ngo YouTube ntago byemewe ngo gusebya umuntu. YouTube ntivuze gusebanya. Kuko n'abenshi babitangiye babazana abantu bo gutanga ubuhamya bavuga uburyo abagabo babakubise n'ibiki, bavuga ibintu biteye isoni. Ubu ngubu wareba ku Isimbi TV, Murungisabe yatangije yakomeje ibiganiro kandi yabikomeje mu yindi njyana nziza, mu yindi style nziza atari ya yindi ya mbere. Kera abantu bari bamaze kubona ko irimo ikibazo. Abamambure bitonde muri ino minsi, benshi bitonde kuko bamwe bashobora gufungwa batazi ico bazize, bashobora gufungwa batazi ico barimo barazira. None ni gute Abanyamulenge bisanze muri buno buzima? Ni gute Abanyamulenge bisanze muri ibi bintu? Ni gute abantu bisanze muri ubu buzima bwo kuja kuri social media akavuga ibintu? Okay, content zirahari ni nyinshi, wakreatinga byinshi udasebeje umuntu, kandi hari n'uburyo ushobora kuvuga ikintu ariko ntuvuge umuntu. Kirazira kuvuga umuntu mu izina usa kuri kumuvugaho ibintu bitari byiza. Ngo wewe ngo barasatura, ngo baramenagura, ngo iyi channel yacu yitwa Kuramya TV1. Icyatumye tuyita Kuramya TV1, iyi channel ni ukugira ngo yibutse abantu ko izo dukora byose hari iherezo. Hari iherezo rya byose riri bugufi. Iryo herezo rero ni ryo abantu barwana naryo kugira ngo tuzarisoze neza. Ni ukuvuga ngo twebwe turi Kuramya TV1. Turabibutsa ko wakora YouTube, wakora akazi kawe, wacuruza binyangamugayo. Kora akazi uri nyangamugayo. Kora akazi neza umenye ko hari iherezo, hari iherezo, hari iherezo. Sawa, murakoze cyane mwebwe mwakurikiranye ibiganiro byacu. Tuzakomeza tubagezeho amakuru kandi tugiye kubakurikiranira aya makuru. Turaza kuyabagezaho vuba cyane mu buryo bucukumbuye neza, burimo ukuri kwinshi, burimo n'ubunyangamugayo. Sawa, murakoze, mugire umunsi mwiza. Ciao.